Kardom penibelta aljigtha penibelta than pangphi niliputi materon pi aprangsi beltan ton pen chipajil midam de aprangpra beltang kungpi aljigtha Panjana Roy Arniwang Tamesin Pen Sangtigi Puring Tonte Dipu Vidya Rong Pia Rong Searcher Teron Ninkan Ke Tom Playing the Taking Dam the Dead Nilip Ahavar Malomta Sorkar Pen Ke Pachatang Curfew on a Ding Pen Ke Kroidun beltang kungpi arjupon dada phit puthar beltang ton pen chipajil midam sina Panjana Roy Arniwang Tamesin Pen Sangtigi Pur Ington Ponpe Lapang Solang Roy Long Mesin Pen Sangtigi Pasan Arki Ingreng Klung Atpin Adim Laki Lakain Korapon Nilip MSC Constituency Ki Paru Panjat Alang Roy Arniwang Mesin Pen Sangtigi Pasan Ington Te Penajok Lang Roy Alang Chitingone Sangtigi Pur Pen Long Leken Hop Kora Long Lake Kanglen Globe Pin that Alpin Lapen Noninkan Hinikitoma Pila de Karbiang Long Aki Kivir Japan Angring Tedung Lapusana Sai Geklematomapan Karbiang Autonomous Council Kitchariatum Langding Pumaputa Karjupan Pado Kedam Tang Aporan Kimoni Datumsi Sangtiki Pur Chong Dadun Pen Hema Piso Sotomapan Jepang Ring E Sitanona Banki Munit Kipur Pen Mote Mesin Pen Trap Muchot Pen Mesin pensi sai klempon sita isi jong dame moni datum sangti ki purapan sangti ador ki pabat pompeda joksi ki puratum pangkreviason si tek pon long isi monti dun memi alam Karbiang Long Autonomous Council pen tender alo long sangti ki pesan mesin penajakong pipondet ma puta jong dame mi alam lo pusi havar atat atum chethan ring ki lapen lapang solong panjan sen maholder atum lapusona saya long chelang dunang jia kenang sonto lapen forest department atum ta kachelang dunang jia kenang sot lo puta chethan pon Nilipen berta pang dakpon Anilson Rongpar News.News Karbiang Long Lakha Krenar Keplom Bajong Constituency ke Parlo Dipuma Tipung Bedia Rong Pia Rong Amekar Komol Teron Lapen Home Line Tipia Tuma Supo Sarcheri Teron Akeng Kedam Unedet Alang Litumpen Kachatan Pona Tengke Labang Sol So Piningan Ningkan Keton Tende Damida Akeng Dadam Tekte Lapen Kanglita Tekte Alang litum Dr. Long Tami Penangan si Chelang Ponlo Sita Miki Mijiapan Tangang Tek Kavedajok Alang litum Apan Akheluan Kachelang Damjiapan Tingkat Pon Bon Takiduki Boy Dajok Akheluan Ye Kachelang Damjiawar Sai Kavedajok Apia Potu Kachelang Damjiapan Unide Lupusi Chethan Pon La Sialang litum Pen Non Karbiang Long Autonomous Council Kecharia Tumapan Mati Tim Karbiang Long Apan Kerap Kilong Jiapan Bangso Suapia Potum Towar Chelang Pon News Desk Report News.News Karbiang Long. En hamrang tipi jol susupan mane dakalaman ke lang bom lo inke dak hospital laman da chipon elong masti egati chipon tha polo anabang ka khorosa be mani le tumta pon te kedelo inke lasi jo pinyan yanta in ta the arjap te the ain ta lapo sinili ke lapu se do bom lo arta ke ninkan ki thom lo non on ting te the la chi thing teron Supang celang, pantas cepat doilah belum. Cepat doilah belum. Nanti celang ini celang lo nanti terus habis nanti sar tempat si sar tempat si kecilan tempat si cuci lo. Nanti celang ini pan solang di pan si cuci reg lo. Lakhain Korapon Nilip MSC Constituency ke Paro Chokewala Koila Mati Along Arong Tinasan Chom Tinalong Ta Curfew na Tengke Kroidon ang Tek Pon Long Lapen Nilip Chokewala BPHC ang Kangalong Ta COVID-19 Kilong ang Tek Kilong Pon Normalong Pio Tiadang Kachatang Klub Avuraki So COVID-19 Arnibang Indang Bom Arnibang Si Kiswar Mua Pai Nang Kebat Bom Lapen Lapang Swavuraki So Pen Kachuwa Dumta Dopik Lo
Assam State Disaster Management e karona ting pe nilip ahawar malomta labang sorona ting ke khoidonang thek ke thek ponlong ke apora ting pen si kulat chujor cholan lapen kachelem ta ingkir klingsi thek ponlong bonta isi Karbi Anglong apan kachoning ripon nang kokalam theke Jasemen Kolaghat District pen Karbi Anglong Bogijan border main gateway along jongsi animang ta COVID-19 angtan pen nang kilodyer atum apan animang daily COVID-19 test and polason te asapso Ceremik atuwar joyji pusi cerokto aradatum ning jerinti. COVID-19 avoraki sopen kacere ang thekmate labang soki swavurpen la ning dang pon pidet dahai pusi rongrop along kido kacerokto aradatum chuning ripon. Lapenon malom nilip chokiola BPH sialong COVID-19 positive bang likelong pon. Do pusi chokiola BPH si Dr. Tenjing Intipen rangki atumapan birta nang pachinidon. Nilipen berta pangdakpon Anilson Rongpar News.News Karbi Anglong. Pinia belta la pansi kantong lo do me thak me kardom.